Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedaralun bangsa boh Aceh. Wahaba alhamdulillah uronyo tanyo tamurumpe lom ba channel YouTube Cuk Lem Pirsa Agam. Alhamdulillah wa dan madu dalam keadaan sehat jin. Jadi uronyo lun tuan lun putruh amanah dari tidur penyair Aceh ya ka almarhum nan gonyan Sulaiman Agani atau Tungku di Yubru. Oleh meninggal gonyan kesampaikan amanah le perumah atau urinang gonyan balon tuan bahawa kagupi izin dan gelak tulung ubena syair-syair Tungku Sulaiman Agani nyo guyu populerkan. Ya, guyu populerkan, guyu kun-kun, yu baca-baca, mengaji idenga bangsa boh Aceh supaya mengaji kemanfaat ataupun untuk membangkitkan nilai ataupun rasa seni bagi generasi muda Aceh di masa akan datang. Ya. Jadi judul syair atau hikayat jadi kedagut laju nazam yang pontat judoji pantun kerakan syairnya gekarang le Tungku di Yubru atau Tungku Sulaiman Agani batun warbiasi peluh. Judul ji pantun kerakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ane le mesu ate bak sukon di ane tiong di cong bara kesidrorakan lon kirim pantun hate tan rihon sabe di mata Tobine pasir yu mususon kaya ijoon lam utun raya rakan setia kaji ongan lon mebulun meton hana megisa bungong lahori taringan cedah bungong meulah harum lagoina wahai sabak lon yang tak mutua hokan langkah hana berita Rio dalam gle pakai rengkah gaki kapatah di klitan raya lon dengar angin meron-ron lepah kagaduh repah kawitan mata Sayang boh mancang lekang bak tangke atuh badan le luruh mekeba wahai cubang lon ampun boh hati bek turut hati pusutad donya urang jak mugo dalam belang togle urang kemawe lam lubuk payah Bele pusutad murut ratabe benata pikir ke masa Tuhan Sayang boh mampre musibah duro sayang boh sao angin pudoda Puturut hati karle tubuh puturut sao hantruh tagisa Gekawe engkau di laut tuduh dikap gerupuh dengan jenara kajun pike bele megado kajun piyo bak butan guna Bintang di langit meblat-blat ijo cahaya menghambo kena udonya Riwa berjang wahai abang Bekli netajo ho nyang hawa Takoh bak panah tarah ke papun Tak ada bak lun tengah uroka Wahai sahabat rakan lon jamun Kajut permun bak bud yang benar Taja usabang jumerang laut payah tak ebot lewat kurung raya bubayang donya bele puturut bele melimbut dengan ija ruja gunung gurute singke ulaut timoh barambut bahlam no jaya bele bang ingat yang kau likut
kaju depu seput but dan guna. Ya, saudara. Kalau tuan baca taboh nazam yang gekarang le almarhum Tunku Sulaiman Agani atau Tunku Diubru. Mudah-mudahan nama manfaat bagi awak dan yang dengar dan bermanfahala bagi tuan, bermanfahala bagi almarhum, ya. Syairnya gekarang bakten luar biasa puluh. Ya, ban. Menyatakan asoji nyo mungkin kita kelaju tabuh kerinduan, tabuh amanah dari tidrau rinang kepada calon linto mungkin yang kajak merantau katrip hanariwang, ke? Ataupun kahlia kawin jak merantau, ino kanji ke tenaga kerja atau tenaga kerja Indonesia, ya. Baik sampai ke dua kampung. Ya, tinggal purmo, tinggal anu, ya. Kalau lah merantau. Nyo kahim terjadi. Ya, mudah-mudahan manfaat. Insya-Allah bak wate yang lain dah sambung lo dengan syair atau nazam zalam yang lain. Terima kasih. Baik tua, ya, subscribe, tegal lonceng dan share, ya, serta beri komentar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.